Eto, imali ste priliku da vidite jednog talentovanog dečaka koji se zove Stefan Kurbaficki i njegova drugarica Anja Radojčić su naši današnji gosti. Oni su mladi, veoma talentovani, novosađeni koji učestvuju u emisiji Prvi srpski talenat na televiziji Happy i oduševljavaju publiku svojim glumačkim i plesnim tačkama. Tako da ćemo mi da pozovemo naše sugrađane da ih prate i naravno da glasaju za njih. Evo Anja Radojčić i Stefan, dobro jutro. Evo ja ću sad malo da vas predstavim. Znači Anja Radojčić ima 9 godina, od svoje 3. godine se bavila džez baletom i nastupala je na Zmajevim dečijim igrama, na Baby Exitu, na Novosadskom proleću i drugim manifestacijama u Novom Sadu. Pored toga je veoma lepo glumila u predstavama u vrtiću. Od kako je krenula u osnovnu školu ide i na dramsku sekciju. A poslednjih 6 meseci se intenzivnije bavi glumom u okviru škole za talente UMS i učestvuje u emisiji Prvi srpski talent na televiziji Happy. Zdravo Anja, ovako javno. I Stefan Kurbaficki ima, dakle, samo 7... Jel' tako? Ja se izvinjavam, Stefane. 7 godina imaš, jel' tako? I već 3 godine plešeš i to najviše uz pesme Michaela Jacksona. I zbog veoma uspešne imitacije imidža koji neodoljivo podsjeća na imidž pokojnog kralja popa, Stefan je dobio nadimak Stefan MJ. Tako. Do sada je nastupio na Štrandu, Zmajevim dečijim igrama, emisiji Ja imam talenat i na promociji filma o Michaelu Jacksonu u centru Sava, a trenutno pohađa školu za talente UMS i učestvuje u emisiji Prvi srpski talenat na televiziji Happy. Pa dobro jutro, drugari. Dobro jutro. Jeste se raspavali? Jeste. Ja ne. Nisi? A kažite mi, evo, za početak, zbog čega ste se prijavili baš za ovu emisiju? Neko napravi. Ajde, kažite prvo. Pa ja sam se prijavila zato da bi upoznala nove drugare, da bi stekla neko novo iskustvo i da bi naučila nešto novo o glumi. A ti, Stefan? Zato što mislim da imam talent za ples i imam dobre drugare i dobrog učitelja. I da li ste zadovoljni dosadašnjim nastupima u emisiji? Ja jesam, pošto sam jedan put bila prva, jednom druga i jednom treća. Bravo, odlično. Šta mislite, hoćete li pobediti? Ja sam jednom bio prvi. Jednom si bio prvi. A šta misliš, hoćeš li pobediti? Je li imaš šanse? Imam šanse. A ti? A zbog čega? Zašto? Pa ja mislim zato što dobro glumim, zato što sam simpatična i ne znam. Jesi, ja mogu to da ti garantujem, evo ovako. Hvala. Na prvi pogled. I kažite mi šta biste želeli da budete kad porastete? Ja bih želela da budem plesač. Plesač? Ja ili glumica ili voditelj. Aha. I u koju školu idete? Jel idete u školu? Da. Da, u koju? Za talente ili osnovnu? Ovu osnovnu. Joža Fatila. Aha, pa dobro, lepo. Nadam se da vas gledaju drugari. Evo, možemo da vidimo i neke vaše fotografije. Može. Mnogo ste slatki. Hvala. I styling vam je odličan. Ko se brine za kostime? Njamiki. Ko? Kifle. Kifle? Ješćeš i kifle, nego mi kaži ko se brine za tvoj kostim? Niko. Niko? Ne. A mama je pomaže? Malo. Malo pomaže. Tata ništa. Tata samo sedi i puši. A tebi joj pomaže mama? Da, i tata mi pomaže. Pa eto, lepo. Ne puši. Just your slightest embrace. And if you only would. Eto, imali smo prilike da vidimo i neke vaše fotografije. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gosti. Mi ćemo da navijamo za vas i da vas gledamo na televiziji. Obećate mi da ćete doći opet kad postanete slavni? Da, ćemo. Super. Hvala vam, drugari. A mi nastavljamo dalje. Sledi izveštaj Automoto saveza Srbije da vidimo kakvo je stanje na putevima u Srbiji.